Minisitiri Katz yanasobanuye ko umuyobozi w'umutwe wa Bash ushamikiye kuri leta Irani witwa Gholamreza Suleiman nawe yiciwe muri iki gitero. Ati Larijani n'umuyobozi wa Bash rero bishwe mu ijoro rero basanga ikuzimu umuyobozi wa gahunda y'abicanyi ariwe Khamenei ndetse n'abandi bo mu ihuriro ry'abagizi ba nabi bose bariyo. Bona bari ikuzimu abo ngabo. Igisirikare cya Israel cyo cyemeje ko cyamwiciye mu gitero kidahusha cyashingiye ku makuru y'urwego rw'ubutasi ubwo yari mu mujyi wa Tehran, gishimangira ko muri iki gihe yakoraga nk'umuyobozi wa Iran. Ariko banavuze ko ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran washizweho bazamwica nta kabuza. Bamubwiye ngo uririwe nturaye. Agatoro bakimara kumwica, Iran ikaba yaragabye ibitero bikomeye i Tel Aviv, isenyagura amazu ndetse n'abantu bamwe barapfa. Ihita itangaza ko byari uburyo bwo kwihorera. Kugira ngo amakuru yo mu burasirazuba bwo hagati tuyavire icyarimwe rero, Iran iri mu biganiro byo gukura imikino yayo mu gikombe cy'isi muri Amerika. Ishyamba ry'umupira w'amaguru muri Iran riri mu biganiro na FIFA bijyanye no gukura imikino yayo y'igikombe cy'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikajyanwa muri Mexique kubera impungenge z'umutekano n'abakinnyi bayo. Byatangajwe na perezida w'ishyirahamwe rya ruhago muri Iran witwa Mehdi Dach kuwa mbere ejo bundi rero. Kuva Iran igabwe ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Israel, hatangiye kwibazwa niba iki gihugu kizitabira igikombe cy'isi kizaba mu mpeshyi z'uyu mwaka. Mu cyumweru gishize perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Iran ihawe ikaze ariko ko bitaba ari byiza gukinira muri Amerika kubw'ubuzima bwabo n'umutekano. Mu butumwa bwashyizwe kuri konti ya X ya ambasade ya Iran muri Mexique. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp iri kona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emerine, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Perezida wa Federasiyo ya ruhago ya Iran Mehdi Dach akaba yagize ati ubwo Trump ashize amanga yavuga ko atakwizeza umutekano ikipe y'igihugu ya Iran, ntabwo rero tuzajya muri Amerika. Yongeye ati turi kuganira na FIFA ku buryo imikino Iran izakina mu gikombe cy'isi yazabera mu kindi gihugu aricyo Mexique, aho baba bizeye umutekano w'abakinnyi babo. Ubyuka ko mu bihe byatambutse nabwo Trump yavuze ko kuza kwabo cyangwa kutaza ntacyo bimubwiye. Yabati ibyo nta nicyo binambwiye ngewe. Reka dusimbukire Uvira. Imirwano ikomeye yarubuye mu kibaya cya Ruzizi. Andi makuru nabona ku bindi bitangazamakuru bavugaga ko inyeshyamba za AFC/M23 ziri kongera gusatira umujyi wa Uvira, ko ndetse guverineri yashatse guhunga ariko ngo abantu bakamwitambika bavuga ati yashatse guhungira i Bujumbura. Abandi bagabo ko yabashije guhunga. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo AFC/M23 byongeye guhanganira nyine n'ingabo za leta ya Kongo. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC ndetse na AFC/M23 ngo byongeye guhanganira mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri territoire ya Uvira nyuma y'amezi abiri gusa hari agahenge. Imirwano ibaye nyuma y'iminsi ibiri ingabo za leta ya Kongo Wazalendo ndetse n'indi mitwe bafatanya abafunze umuhanda wa Route Nationale 5 uhuza umujyi wa Uvira ndetse na Bukavu kubera impamvu zizwi z'umutekano. Umuvugizi wa AFC/M23 rero Lawrence Kanyuka akaba yatangaje ko guhera mu masaha 12 z'igitondo cyo kuri itariki ya 17 ubwo ku munsi w'ejo ingabo za leta ya Kongo ziri kurasa ibisasu biremereye cyane mu gace ka Kabunambo, byatumye abaturage benshi bahunga. Umunyamabanga uhoraho wa AFC/M23 Benjamin Mbonimpa we yatangaje ko abaturage ba Kabunambo bari batuje cyane batekanye mu gihe iruro ryahagenzuraga, ariko ko leta ya Kongo yahisemo kubasukaho ibisasu. Kanyuka yatangaje ko AFC/M23 yiteguye kurinda abaturage bo muri Kabunambo ndetse n'imitungo yabo mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yikomeje kubashotora. Ibice byo mu kibaya cya Ruzizi byabereyemo imirwano ikomeye mu ntangiriro z'ukuboza uyu mwaka ushize,
biturutse ku bitera ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye mu bice bigenzurwa na AFC M23 birimo na centre ya Kamanyora, ibyatumye inyeshyamba zikoresha imbaraga nyinshi cyane zirukana ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'iz'u Burundi ndetse zinazisanga mu mujyi wa Uvira nawe zirawubambura. Ibinyamakuru byinshi harimo ikinyamakuru Umuseke byanditse ko Amerika yatumije u Rwanda ndetse na Kongo. Intumwa z'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo biteganijwe ko ziganirizwa na Amerika bigamije kureba impamvu amasezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo adashyirwa mu bikorwa. Abayobozi baturutse mu Rwanda ndetse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakaba bategerejwe i Washington mu mpera z'iki cyumweru mu biganiro bizabera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro bigiye kuba rero nyuma yaho kuwa 2 Werurwe uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda ndetse n'abasirikare